Timu ya Oserian Ladies igirire kiharo ina itanya ria kuhotana ngucanio ya umuthi niguo yambatire nginyagia namba 5 murugamo-ini wa ligi ino. Timu ya Oserian iria iguthakagira mucii niyo yuma ya mbere kufunga ngoru ndagika-ini ya 10 kibindi kia mbere, no thutha wa ndagika 20 timu ya Gospel Women ya iganania na gutuma ngucanio ino ithie ihinda-ini ria guikiria timu ciothe cieri ciganainie hinya. Pata chance ya kwanza dakika 3 wakatufunga, lakini kwa sababu ya the kind of physicality ambayo maplayer wangu wako nayo, they had to calm down, wakapata bao ya kuequalize. Ihinda inini thutha wa kibindi gia keri niguo timu ya Gospel Women ifungire bao ya keri na ya uhotani, na thutha wa ndagika 90 timu ino yacokaga tundu na pointi 3 cia bata. Kuona timu ici cieri ni itirihite ngucanio ciacio iria igatirihwo muthenya wa rucio, ciugite ni ihingitie matanya maria ciari namo kiambiriria-ini gia kimera giki. Ona ligi ino igitirihwo muthenya wa rucio, nyingi cia timu 16 iria iranyitira itemi kimera giki ni ciuritie kiama kia mubira wa maguru guku bururi-ini FKF gucihura njeki kimbeca kimera giukite. Kuona wagi wa kigina ni uratumite timu imwe cikio nja wa ligi ino kumana na kwaga gwikinyia guthaka ngucanio iria irakoragwo ibangeirwo. Next season tunapanga tukue tough zaidi. Tuna plan ku get a lot of players from outside, si lazima tu within Oserian. We need to get more players kutoka nje wenye watatu support. Kile kitu tunazambia federation, apart from unasema teams za ladies players tafute sponsor Kenya, utapata kama NSL betike ililetwa na federation. Pia sisi Women Premier League tukiletwa na federation, pia sponsor itatusaidia sana. Nimaumirira matekurehe mogaruku manene thiini wa murugamo wa ligi ino, kuona ni yakinya muthia wayo muthenya wa umuthi, no timu ici ciere irauga ni ikinyanirie matanya maria ciari namo kiambiriria-ini gia kimera giki. Handu-ini ha Inooro TV kuma kiharo kia Oserian Naivasha kaunti-ini ya Nakuru, ritwa riakwa ni Festus Lango.